Official ku makuru agezweho reka tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ishyaka rya Tshisekedi rirashinja u Rwanda kuritezamo akajagari kariyogoje. Ishyaka UDPS riri ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rirashinja u Rwanda kuba arirwo ruri inyuma y'akajagari kamaze igihe karivugwamo. Iri shyaka hashize iminsi risa n'iryacitsemo ibice bitewe n'umugambi utavugwaho rumwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi umaze iminsi afite wo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamabanga mukuru w'iri shyaka Augustin Kabuya yabwiye abarwanashyaka ba UDPS ku Rwanda na Perezida Paul Kagame aribo bari inyuma y'akajagari kamaze igihe kavugwa muri iri shyaka. Ati akajagari kose mubona uyu munsi mu ishyaka u Rwanda rugafitemo uruhare. Yunzemo ati Kagame ntabwo agoheka, arashaka kubona Tshisekedi ava ku butegetsi we akabusigaraho ku kiguzi icyo ari cyo cyose, ati ntabwo bazigera biba. Nyuma y'aya magambo abanyekongo benshi bahaye urw'amenyo uriya mugabo ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaragaza ko barambiwe kuba ibitagenda neza byose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babishyira ku Rwanda. U Rwanda rumaze imyaka irenga 2 rushyirwaho ibirego bitandukanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irushinja kuba ari rwo rushyigikiye umutwe wa M23 uri mu ntambara n'ingabo zayo. Turacyari mu makuru hano ku Imena Official. Munyemerere dukomeze n'izi nkuru zigiye zitandukanye, aho tugiye gusimbukira kuri ino nkuru isohotse mu minota itambutse, aho Perezida Paul Kagame yirukanye burundu muri guverinoma y'u Rwanda Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc na Jeannine umunyeshuri bahoze ari bamwe mu bayigize. Kuwa 25 Nyakanga uyu mwaka nibwo Dr Mujawamariya wari Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo yirukanwe n'Umukuru w'Igihugu. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente mu itangazo rimwirukana yasohoye mu izina rya Perezida Kagame yavuze ko ukwirukanwa kwe gushingiye ku byo agomba kubazwa akurikiranweho. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe ntibyigeze byerura ngo bisobanure amakosa Minisitiri Dr Mujawamariya yakoze, gusa amakuru avuga ko ibyaha akurikiranyweho yabikoze akiri Minisitiri w'Ibidukikije. Umunyeshuri we wari umaze igihe gito ari umunyamabanga wa Leta ushinzwe ishoramari rya Leta no kwegeranya imari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi yirukanywe ku itariki ya 3 Kamena 2024. Itangazo rimwirukana ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente warisohoye mu cyimbo cy'Umukuru w'Igihugu, ntiryigeze risobanura niba hari amakosa uyu mugore yaba yarakoze yatumye Perezida Kagame ahitamo kumwirukana. Hagati aho iteka rya Perezida nomero 026/01 ryo kuwa 11 z'ukwezi kwa 11 2024 rigaragaza ko Dr Mujawamariya yirukanwe mu buryo budasubirwaho ku mwanya we nka Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo. Umukuru w'Igihugu yagize ati Kagame Paul, Perezida wa Repubulika, dushingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo yaryo y'116, tegetse ko Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc wari Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo yirukanwe ku mirimo ye. Ni iteka ryatangiye gukurikizwa ku munsi ryatangijweho mu igazeti ya Leta ya Repubulika y'u Rwanda, gusa agaciro karyo kakaba gahera kuwa 25 z'ukwezi kwa 7 2024. Kuri munyeshuri umukuru w'Igihugu yagize ati Kagame Paul, Perezida wa Repubulika, dushingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo yaryo y'116, dutegetse ko Madamu Umunyeshuri Jeannine wari umunyamabanga wa Leta ushinzwe ishoramari rya Leta no kwegeranya imari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi yirukanwe ku mirimo ye. Umunyeshuri yari umunyamabanga wa Leta muri Minecofin kuva Kanama 2023. Mbere yo kujya muri izo nshingano yari umuyobozi ushinzwe igenamigambi muri Kaminuza y'Ubuvuzi ya Global Health Equity
ndetse akaba yari mu bagize inama y'ubutegetsi yayo. Umunyeshuri yabaye kandi umuyobozi wungirije w'inama y'ubutegetsi ya Cogebanque PLC, naho Dr Mujawamariya ku rundi ruhande, usibye kuba yarabaye minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, yabaye na minisitiri w'ibidukikije kuva mu Gushyingo muri 2019. Mujawamariya w'imyaka 54 y'amavuko, kandi kuva muri 2003 yagiye ahabwa indi myanya itandukanye muri guverinoma, irimo kuba minisitiri w'ibiro bya minisitiri w'intebe ushinzwe uburinganire n'iterambere ry'umuryango, ndetse uw'uburezi n'umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye, ndetse na ambasaderi w'u Rwanda mu bihugu by'Uburusiya na Belarusi. Impinduka zikomeje kuba rero muri guverinoma kubera amakosa agiye atandukanye. Ni Imena Official, turacyari mu makuru agezweho, nizera ko mukomeje kugenda abanogera, tubane kugeza tuyasoje, turacyafite menshi cyane. Mukomeze mwebwe mukanje subscribe abatarakanda subscribe. Reka dukomeze n'andi makuru agezweho kuri ino nkuru nayo isohotse mu kanya, aho inkuru igira iti Brigadier General Nyamvumba ubu niwe chairman w'inama nyafurika y'abayobozi b'ingabo cyangwa se ACOC. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 11 cyangwa se ukwezi k'Ugushyingo mu Kinyarwanda, Brigadier General Andrew Nyamvumba yagizwe chairman w'inama nyafurika y'abayobozi b'ingabo, African Conference of Commander, asimbuye kuri uyu mwanya umunyaribiya Mugadil Nari Ahmed. Uyu muhango wabereye mu nama ya 18 ya African Conference of Commander yabereye mu ishuri rya gisirikare rya Libya Commander and Staff College i Tripoli, guhera ku itariki ya 3 kugeza ku ya 5 Ugushyingo 2024. Africa Conference of Commanders ni umuryango uhuza amashuri makuru ya gisirikare yo muri Afurika afite igitekerezo cyo kuzamura ubunyamwuga bwa gisirikare muri Afurika binyuze mu burezi, amahugurwa no kongera ubushobozi bw'abasirikare bakuru mu mashuri makuru ya gisirikare iyo muri Afurika. Africa Conference of Commanders igira chairman akaba n'umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rizakira inama itaha igira manda umwaka umwe. Inama y'uyu mwaka yayobowe kandi yakiriwe na Libya, yafunguwe na General Muhammad Ali Haddad, umugaba mukuru w'ingabo za Libya. Intumwa ziturutse mu bihugu 20 bya Afurika zitabiriye inama y'iminsi 3 yahuje amashuri makuru ya gisirikare yo muri Afurika hagamijwe kuzamura ubufatanye mu bya gisirikare. Minisitiri w'intebe akaba na minisitiri w'ingabo wa Libya Abdul Hamid Mohamed Aridu Bahaiba nawe yashimiye iyi nama, kandi ahagarikira umuhango w'ihererekanyabubasha hagati y'umuyobozi ucyuye igihe wa African Conference of Commanders Mugadil Nuri Ahmed, umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare muri Libya, hamwe n'umuyobozi mushya Munyarwanda Brigadier General Andrew Nyamvumba, umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare ry'u Rwanda. Ibendera ry'u Rwanda rikomeje kuzamuka muri Afurika ndetse no ku isi hose, kuko umunyarwanda yabonye inshingano mu by'ukuri. Biba ari izina ry'u Rwanda mu by'ukuri ririmo rigenda rizamurwa hariya. Ubwo reka tumwifurize imirimo myiza cyane Brigadier General Andrew Nyamvumba. Reka dukomeze n'amakuru ahangaha kuri Imena Official, aho Rulindo rwose bikomeje kubadanje kabisa. Dosiye ya Gitifu mu isura nshya nyuma yo kuba umujyanama wa meya yasabwe ubusobanuro. Mu nkuru z'ikinyamakuru Bwiza zo mu bihe bitandukanye zagarutse kuri dosiye y'uwahoze ari Gitifu w'umurenge wa Mbogo mu karere ka Rulindo wari wirukanywe, ariko nyuma ya komisiyo y'abakozi ba leta mu busesenguzi yakoze ikandikira meya wa Rulindo inshuro 3 imusaba kumusubiza mu kazi.
niko byagenze. Unyindagijimana Froduard yasubijwe mu kazi, aho mu nkuru ya Bwiza iheruka twababwiye ko ku itariki ya 4 Ugushyingo 2024 yahamagawe ku biro byaho akarere gakorera, agahabwa ibaruwa imusubiza mu kazi nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo. Ariko ako kanya yahise ahabwa n'indi baruwa imuhindurira inshingano, aho yagizwe umujyanama wa meya, ni ukuvuga umujyanama wa komite nyobozi y'akarere ka Rulindo. Abantu benshi bakimara kumva iyi nkuru, abenshi bibajije ukuntu aba bombi bazakorana, kandi byaragaragaye ko hari umwe muri bo udashaka mugenzi we, kuko habayemo kwinangira inshuro nyinshi. Mwibuke ko mu nkuru twari twababwiye ko hari abantu bigeze guhamagazwa ku karere bakandikishwa inyandiko zikubiyemo ibishinja Ndagijimana Froduard, ari nazo zari zometswe ku ibaruwa yari yasubijwe komisiyo y'abakozi. Ubu imikoranire y'aba bombi imeze gute? Ndagijimana Froduard kuva yagirwa umujyanama wa meya kuva ku itariki ya 4 Ugushyingo 2024, bivugwa ko asa n'abaringa mu kazi, kuko yahawe izo nshingano, ntihigeze amukurikirwa cyangwa se amurikirwa ibikoresho bijyanye n'inshingano yahawe. Nta n'ihererekanyabubasha higeze akorerwa, ndetse kugeza amagingo aya n'ubundi uwari usanzwe akora izo nshingano yarabikomeje. Imboni za Bwiza muri kariya karere zivuga ko birirwa barebana ay'ingwe, we n'uwo agira inama nabo bakorana, ari naho bahera bavuga ko ibi birimo gupyinagaza umuturage wakabaye ajya ku isonga, kuko umwanya wo guha abaturage serivisi nziza ushirira mu nzangano ziri mu kazi. Ibaruwa isaba ubusobanuro. Nyuma y'iminsi 2 Ndagijimana Froduard asubijwe mu kazi, yahise ahabwa ibaruwa imusaba ubusobanuro ku makosa bivugwa ko yakoze akiri gitifu, ari nayo komisiyo y'abakozi yavugaga ko NIDA yatanze umucyo kuri iki kibazo, byanatumye akarere kamusubiza mu kazi. Mu ibaruwa meya wa Rulindo yanditse ku itariki ya 7 Ugushyingo 2024, Bwiza ifite isaba Ndagijimana gutanga ubusobanuro ku makosa yakoze akiri gitifu w'umurenge wa Mbogo, aho byamenyeshejwe Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu na Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo, Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa PCS, Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru, Perezida w'Inama Njyanama y'Akarere ka Rulindo, Umuyobozi w'Akarere wungirije ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'Akarere ka Rulindo. Iyi baruwa iragira iti: Bwana nshingiye ku ngingo ya 31 mu gika cyayo cya 19 y'itegeko nomero 035/2021 ryo kuwa 9 z'ukwa 10/2021 rigenga akarere, aho riteganya ko komite nyobozi ifata ibyemezo mu bijyanye n'imicungire y'abakozi hakurikijwe n'amategeko abigenga. Nshingiye ku ngingo ya 66 y'itegeko nomero 017/2020 ryo kuwa 7 z'ukwa 10/2020 rishyiraho abakozi ba leta, ayiteganya ko umukozi wa leta agomba kurangwa n'imyitwarire myiza ku kazi ndetse no hanze y'akazi. Ndagusaba gutanga ibisobanuro ku makosa akurikira: ikosa ryo gukoresha nabi ububasha wahawe ugategeka umukozi witwa Uwimana Françoise, umukozi ushinzwe irangamimerere na notariya mu murenge wa Mbogo, guhindura amazina ya Musengayezu Sankara ukitwa Usenga Thomas Sankara, ntacyo ushingiyeho, bitewe gusa n'umubano wihariye wari ufitanye n'uwasabye serivisi, ariwe Usenga Thomas Sankara w'imyaka 15 y'amavuko. Ikosa rya kabiri: kuba warakoresheje umwanya w'umurimo mu nyungu zawe bwite ugamije kunoza umubano wihariye wari ufitanye na Usenga Thomas Sankara. Urasabwa gutanga ubusobanuro mu nyandiko kuri ayo makosa mu gihe kitarenze iminsi 5 uhereye igihe uboneye iyi baruwa. Nyuma y'uko Bwiza ibonye iyi baruwa, yegereye umwe mu banyamategeko twahaye izina rya Incabwenge, kuko atifuje imyirondoro ye ko yashyirwa ahabona, kugira ngo atubwire uko abibona mu mboni ze. Ati: ikigaragara uyu meya bigaragara ko adashaka uriya mukozi, icyo abona barashaka kongera gutangiza dosiye ubundi bushya, kandi uyu Ndagijimana buriya barashaka ko azandika ibaruwa asubiza meya, azahita amubwira ko ubusobanuro yatanze bitumvikana, ahita aheraho anamuhagarika. Yakomeje avuga ko ubundi amakosa yakozwe mbere hose
ko bitashobokaga ko umuntu mwaserera kuri ruriya rwego ngo mukorane, ko icyangombwa cyagombaga gukorwa babaga baramusubije mu kazi ariko akimurirwa mu kandi karere. Ati keretse niba ibyakozwe byaragiriwemo byaraganiriweho na zimwe mu nzego bakaba bagira ngo bazamwirukanire muri Rulindo, ariko mbona nta mpamvu kuko komisiyo y'abakozi ibi yari yabishyizeho umucyo no kuba yaramusubije mu kazi nuko byagombaga guhosha, ahubwo bakazamutegera ku yandi makosa, dore ko muri ziriya nzego amakosa atajya abura. Avuga ko ibi byambika ubusa imikorere n'imikoranire by'inzego, bigatuma abaturage rimwe na rimwe igihe bababwiye ngo runaka yeguye batajya babyizera. Dusoreze aha ngaha amakuru yacu y'uno munsi, twongere mu biganiro byacu biri imbere, reka tugende tubashakire andi makuru agezweho. Twizera ko aya ngaya yamaze kuba abashimisha. Mukomeze mugubwe neza cyane, bayi bayi.